Nestanak neke retke biljne i životinjske vrste za prirodnjake predstavlja neprocenjivi i nenadoknadiv gubitak. Protekle sedmice u Sokobanjskoj opštini požar je zahvatio oko 800 hektara površine. Od toga samo 150 hektara bilo je državno zemljište. Oni koji su učestvovali u gašenju kažu da se nije vodilo računa o vlasništvu. Ljudstvo je prilikom gašenja uložilo nadljudske napore da bi se obuzdala vatrena stihija, jer je pretila velika opasnost da se požar proširi prema naselju Vrpet. Opožarena površina bila je stanište mnogobrojne, pre svega divlje svinje, crneće divljači, lisice, jazavca, zeca, vuka. Divljač je pred naletom vatrene stihije migrirala na okolna područja. Svaki požar u prirodi predstavlja neku vrstu katastrofe. Obišli smo zgarište, mrtvu zemlju, gde je zatrto seme srećom delimično naše jedinstvene vrste pake koja bi u farmakologiji, ko bi se razmnožila, mogla koristiti kao nezamenjiv baktericid. Rtenski pčevi su nadaleko poznati čak i u svetu. Ovo je kancarion, hajdutska trava, podubica, bojiva, za koju kažu da od mrtva pravi živa. Mi smo ovde međutim zbog nepete, rtenske nepete, koja je ugrožena vrsta. Samo zahvaljujući ljudima koji su gasili požar nije nestala sa planete, jer ovo je njeno jedino stanište. Nepeta tanensis je izuzetno ugrožena biljna vrsta. Brojnost je procenjena na manje od 500 jedinki, a u požaru koji se desio pre nekoliko dana izgorelo je oko 30% populacije. Zbog toga je neophodno što pre zaštititi ovo područje od narednih eventualnih nepogoda. Ono što je u tom delu jugoistočne Srbije veoma vredno, po čemu su i vrlo poznati, jeste čista i nezagađena životna sredina. To je područje u kojem se tradicionalno ubiraju plodovi prirode. Na područja Sokobanje i jugoistočne Srbije ubirano je 80% lekovitog bilja koje je išlo za izvoz za domaće tržište. Posle ovih suša i ovih požara koji se dogodili na ovom području, prinos će da bude prepolovljen. Sigurno treba vremena da se obnove požarišta i priroda izbori sa nevoljama čiji je uzročnik uglavnom čovek. Međutim, ne bi trebalo čekati da se jedino stanište rtenske nepete ozvaniči, zaštiti i dobije svog staraoca. Gotovo da nema opštine u Srbiji kojoj prethodnih dana nije bila potrebna pomoć u gašenju požara.